Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Lord. Just want to the hands, bless the Lord. Seguimos,
Postolwendlu kuchenzana mama wako isebenzi zakho osebenza nazo leadership yonke ibandla bazalwane bonke yambingelele mina ukuthi uKristu inkosi uyabusa uKristu inkosi ngizofundisa uNkulunkulu awuthi Ganyele oh Jesus. Asibeke indlela kumoya kule message bazalwane. Need you to pray for me. Need you to care for me. My God. Need you to pray
pray for me. Need you to care for me. Umusa wakho ongakhethi bala lamuntu yini baba wethu ongcwele siyabonga 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 hila maya hila kasula siyabonga uNkulunkulu ongcwele esingobani thina esingobani uthandwa ngamazulu uNkulunkulu onamandla wonke siyabonga 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 haya ila maya sukhala ila haya yazama phela phansi kwalesimo mzali wena lalela izidalwa wena lalelwa no lalelwa
yabahluleli isahluko seshumi nesithupha. Ncwadi yabahluleli, Judges chapter 16. When lalela izidalwa lalelwa na imvelo wena chapter 16 verse 23. Amakhosi amaFilisti abuthana ukuba ahlabele uDagoni uNkulunkulu wawo umhlatshelo omkhulu, athokoze ngokuba athi, uNkulunkulu wethu unikele uSamsoni isitha sethu esandleni sethu. Abantu bambona bamtusa uNkulunkulu wabo ngokuba bathi, uNkulunkulu wethu unikele esandleni sethu isitha sethu nomchithi wezwe lakithi obulele abaningi phakathi kwethu. Wathi lapho izinhliziyo zabantu sezesasile, bathi mbizeni uSamsoni ukuba asidlalele. Bambiza uSamsoni esetilongweni, wadlala phambi kwabo, bambeka phakathi kwezinsika. Samsoni wathi kumfana owayembambe ngesandla, ngivumele ukuthi ukuphatha izinsika indlu emingazo ukuba ngencike kuzo. Indlu yayigcwele abesilisa nabesifazane lalela namakhosi onke amaFilisti ayelapho. Ophahleni kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane ababebukela ukudlala kukaSamsoni. Samsoni wakhala kuJehova wathi, Nkosi uNkulunkulu, ake ungikhumbule, ungiqinise kube kanye kuphela uNkulunkulu, ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili. Samsoni wayesebamba izinsika ezimbili eziphakathi eyayimingazo indlu, wancika kuzo kwenye ngakwenye ngesandla sokunene kwenye ngesokhohlo. Samsoni wathi, mangife namaFilisti. Wakhothama ngamandla akhe onke, indlu yawela phezu kwamakhosi naphezu kwabo bonke abantu ababekuyo. Abafileyo ababulalayo ekufeni kwakhe babe baningi kunabo ababulalayo ekuhambeni kwakhe. Basebehla abafowabo nayo yonke indlu kayise, bamthatha bamenyusa, bambeka phakathi kweSona neEshithawoli ethuneni likaManowa uyise. Wamahlulela uIsrayeli iminyaka ngama-20. Phoswa ngicela ubusisizwe. Liphilile babezu lakho, linamandla, uyisimithe mkhulu, imsedari nemcypress, yilo elitshebulisa iLebanon. Izwi lakho baba wethu ongcwele likhuluma kungekho lutho bese kuvele kube khona. Babona amandla okudala-ke ngalo phakathi kwethu, ukhulume ngalo ngoKristu Jesu Inkosi. Amen.
Ngiyabonga Pastor, angibonge kakhulu bazalwane kuba phakathi kwenu, ngibonga uNkulunkulu obuye wanginika ithuba ukuthi ngime phakathi kwenu. uNkulunkulu wanginika ithuba lokuphila kulezi zinto esidlula kuzo bazalwane. Ngedlule kanzima kakhulu. COVID yangibamba aphela amathemba okuphila. Angizange ngiteste positive ngagula ngoba khona abantu abatesta positive abangagulanga. Ngagula ngaphela. Uma ubona isithombe sami sangesikhathi sigula nobaba, abantu bayaphika ukuthi mina ngaphela, ngaphenduka embhedeni, ngagezwa, ngalandelwa amanapukeni, amakhimbi ediskeni, ngafakwa wona. Base behluleka ukungithwala bangibeke esithini ye-toilet. Ngangakwazi ukuhlala esithini ye-toilet. Ngangisizwa zingane zakwethu zingigezele embhedeni, zingishintsha amanapukeni. Ngelinye ilanga ngazi ukuthi angisarende, ngiyafa yikho lento. Angivele ngivume ngasengibiza umfana wami ngathi ngibizele umuzi, ngizwe ukuthi ukuphila kuyaphela. Mayifika umuzi kwakhulu ukulikhipha igama elithi indoda selihamba. Nkosi yami. Kwanzima kwakhona into ethi ufa kanjani nalento engaka. Engithumela. Wayesekhuluma-ke uNkulunkulu umpostoli, ukhulume kakhulu uNkulunkulu ngaleso sikhathi wathi, wena uhamba nomuntu wakho. Ngaleso sikhathi ubaba kagula. Manje inkinga ukuthi mina ngigulayo kodwa ensukwini kuthiwa kubizwa yini. Wathi uNkulunkulu wena uhamba uyindawo angakaqedi ngawe, lo useqedile. Uma lo engahlala manje useyophazamisa wena kulento engubizeleyo. Nawe futhi usuqedile le engangifuna uzoyenza kuye, wangenzela kahle. Ngiyabonga uNkulunkulu. Nkosi yami. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Uyabonga uNkulunkulu wamhlanje. uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uyabonga ukuthi ngamphathela kahle ogcotshwayo wakhe. Wathi ujabule ngalokho. Kunezinto ayozenza ezenzela ukuthi uyabonga. Wathi kodwa nje ukuncenga kangaka ukuthi ngikuboleke yena phila, ngeke ngivume ngoba sezoba inkinga kungcono izimini. Wayesemthatha-ke ngimthanda. Wakhuluma ngobusuku bangomsombuluko ezomlanda ngolwesibili. Wakhuluma wathi yenza yonke into ongathanda ukuyenza. Esho ngingibiki ngigula nginayo. Wathi yenza yonke into ongathanda ukuyenza. Into engakwazi ukuyenza nje uthatha isithombe. Wathi sokugcina ngeke uphinde uthathe ngayo isithombe. Useyahamba sewulando-ke leso isithombe sethu sokugcina nginayo. Ubuso bami babusete. Ngizwa kahle ukuthi kuthiwani ezulwini. Yahamba indoda kwaMthweni. Bazalwane, isabatha namhlanje. Namhlanje isabatha. Isabatha elingenathemba. Isabatha elingenathemba. Phela ungayenzi inkani edumo uliphiki isabatha. Leyo nkani ayinangqosizo. Ngoba yini isabatha? Ukuthi wena ukhonza ngesonto kodwa yisabatha namhlanje. Yisabatha elingenathemba. Amadoda abuyela ematohweni. Sawumtshela lehle naye ukuthi uyashumayela njalo. Uyashumayela njalo. Ukuthi usemdala mayizoshumayela kufanele aqala nikhame down ukuze nizomuzwa. Akashumayeli isikhathi kuvuka. Kufanele abe nendlela ukunibamba ezweni lokudala nilethe la enizolalela khonizwe. Sabatha amadoda ayofuna amanetha awo. Uthi konje sagcinani lokudoba.
amanetha ayedabukile ayathungwa ngengenge yayivela eMaus yabopha umthwalo ethi asibuyele edolobheni langakithi siyozama impilo. Iphelile lento ebesihlangene ngayo. Abantu abanethemba abesifazane phela kulesimo. Hayi Nkosi yami. Abesifazane bakhuthazana ngokuthi wathi uzovuka. Kufanele kusasa ekseni siyithule siyogcina umzimba. Thatha nayo imali engane Nkosini ke boze bayirobot treasure besonto. Badla yonke imali bayifaka ngasesontweni. Kanti le mali iyengelo siyindumiso lebifikile. Iqondile ngengane. Abantu abanethemba abesifazane kuphela laba abathi kodwa wathi uzovuka. Kodwa wonke umhlambi udiscouraged. Nawo wongaba discouraged. Amadoda ayishiye imizi yawo amlandela. Leyanto ngizongana basuku. Leyanto ukuthi uthanda nje ukuthanda ukuba kude nabantu nongoma nabantu. Leyanto ukuthi laba bantu badayisa ngamaplazi abo babehlulwe uNkulunkulu. Badayisa abantu kuJesu. Manje uJesu ufa ungadwanga. Kanti amadoda lawa ayifuna angazi ngezwa into yangena yami. Lawa amadoda mpostola ayifuna kanti uJesu wayesebabuzile ukuthi ninazo inikhali ninkemba niphethe. Bathi yebo Nkosi, ngeke phela sihambe singaphethe inkemba. Simbuso ubhekene nemimbuso. UPetro wayeseyidonse yakhe iphakamisa. Wathi nansi wathanali ukuthi usondela wagadla uPetro. Wabeka phansi indlebe yengcebo wayicosha uJesu. Wayibuyisela. Wakhonfuse uPetro. Wazephula inkemba zabo. Basala banganalutho. Bangazi ukuthi bazolwa ngani. Uma angithi niyazi ukuthi bazalwane le weekend sikhumbula ukufaka Jesu. Ngingashumayeli ngedwa phela kanti ngene kwenye into. Uma intombazana ebusuku ngalobusuku akhashilwa ngabo ithi kuPetro nawe ubona uJesu waseNazaretha. Athi uPetro amazi umuntu. Ukhombithi isholo yayana ubunaye. Uzwakala nokukhuluma. Language yakhe yezwakala ukuthi wena kade uJesu. Petro amazi lomuntu okhuluma ngaye. Sesamsola-ke baba umhlandla uPetro. Sambhaceka. Nkosi yami. Sithi uPetro wayiphila inkosi azothola inhlamba nje. Bedolosha sithi wayisholanga uPetro ukuthi akamazi. Kanti uPetro Wayicasukile. manje wayimazi kanti uPetro lo yaJesu. uPetro phela lo Jesu lo oka-Isaya. Lo oka-Isaya uPetro akamazi uJesu lo athi Isaya walunga njengenzi phambi kwabantu. uPetro wazibubesi. uPetro wazingonyama. uPetro wazinkosi. Kazibayezwe yini abantu Amaza ngathi. Kodwa ngiyangena. wena uyazi Sengosala manje. sosakathaza Petro lo othithibalayo omphenduli akamazi. Yes. uPetro wazinkosi wazinto ehamba phezu kolwandle luthule njengethu wazingonyama. uPetro wazingonyama akamazi lothothobele wazingonyama into egibala igagasi ihamba phezu kwalo akamazi lo.
bakithi ngiyayazi inkosi kodwa angazi lo muntu ngoba nabe kuyiyo kanti siwuqedile kumhlangano angazi lo muntu ngazi uJesu owamisa ehamba phezu kolwandle ngamemeza ngathi bakuwe shona ngise wamisa kaya kodwa no Nashumayela phakathi wena angazi ukuthi ayishonisephi inkosi yami inkosi yami Jesus Christ. ngeke kube lomuntu pastor Nzana uthi Petro naningekho nina sasiphakathi kolwandle lwaseGalile ulwandle lwalushuka usiqhele inkosi yami yayilele kamerweni elingemuva masifika sivusa yasukuma yaphakamisa isandla ulwandle lwathula kwasehlabelela umuntu uthi uyalalelwa uthi we nolalelwa lo muntu anytime imfume akumazi into angazi ukuthi inkosi yami bayishonisephi kodwa lo muntu othithibele la angimazi sasakhuluma ngeyonke into ngoPetro kodwa uPetro wayengamazi loya muntu wayazi uJesu inkosi hlala phansi pastor ngizama ukushumayela thank you ngoba mawuhlala nabantu bakho bazohlala uba umhlamvu sabatheli doda ethi bhayibheli ivalele endlini ngenxa yokusaba abaJuda basaba ukuthi indlela yabulewe kabuhlungu ngayo nathi singahle sibulawe ngaleyo ndlela amakhosikazi athi sokwenze njani ekseni kufanele siyethumile itshe ligima yamasosha ombuso amadoda namasenzi balivala ithuba ubani oyosigiqa ilitshe ngoba abapostoli abasekho kasifakele abazimile abantu mhlawumbe funeka ngibuye ngishumayele kubantu besifazane ukuthi abapostoli benkosi besibili kwaba abantu besifazane ngoba kwakungasekho ndoda ngesasi neyodwa nalawa abuya alandwa yiba abantu besifazane ngoba mayivuka ekuseni inkosi yathola kungekho ndoda elintu ukuthi izovuka sanibonane hadini wakekhona yodwa indoda engithi iBhayibheli isima babekuso babesaba babumhlafa kusho mina kodwa mayivuka ithola besifazane ibisi bathuma ijambani lobatshela ukuthi umhlangano useGalile abantu ababamba imessage yevangeli imessage yokuvuka abantu besifazane osani ke mantombazane sehadini sahambe ayikho into ucindezelwa ngenxa yesikhethi ngoba abantu banikeza imessage befaka amaphilifo beshukula amaduna amakhanda inkosi yabathuma yathi abantu umtshelela amadoda angawabizile ngoba amadoda sayifanele endlini ngoba isimo saba sibingane ndlela ethi nabo bizweyo abahoxo bizwe amadoda ahoxa nokholo
entanyeni ethango alengaya neyiphambano neyitsholo ezinengeyitanyeni ahoxe la madoda ehlehlela phansi asukuma amakhosikazi ahambe nkosha iphambano zabapostoli nokhololo babapostoli ayobanikeza athi Johani famukhololo entanyeni umhlangano usekhalile hosana baphazi. Ayisethi izambatho zalamadoda zambatho ikhululiwe bafuna izinto zemisebenzi yabo babuzwa ukuthi kanti lamadoda ashonephi kuthiwa uLuka ubonakale engene umafesi ethi usawuve ngencwadi zakhe zobudokotela ukuthi zisayidini ukuze ayofaka i-application akhenethwadwe uphomona uMatewu bathi uMatewu usaya ku-Department of Labour uthawu usiyatshokha nekhala usayofuna intoho ngakhona ahoxa amadoda ayisiwe yisabatha elibi. Sabatheni abanye basola abanye phela khona abanye abantu la ababebizwe abanye abantu masuba bekhumbula inevesi elithi ngimtholile osizobona ukuthi ngeke kuyini umesiya bese nale ndoda yabaphelela kodwa masalini isabatha amadoda abe ngaphansi ihlamvu athi sefuna ukulwa babulala sikhona ayikho into esiyenza noma sisele si-useless asiyokwazi ukwenza lutho asabe madoda siyofuna amantoho la esingasebenza ngakhona ngaleso sikhathi athi amantombazana yakhumbula iRasalom ukuthi yathi inkosi uhamandla izavuna wabarela wathi uzavuna baba abapostoli. What a message! Yathola abantu besifazane kungasakho ndoda lalala bazabanzama lithi iBhayibheli message mayifika kuPetro noJohane lithi iBhayibheli basuka begijima bobabili baze bagilana bawa shaphansi babheka ethuneni betshelwa amakhosikazi ethi inkosi ivukile. Ishmayela happy. Bafika thunani bamhlamvu bafika inkosi ivukile lithi iBhayibheli ayingekho lapho into abayifikayo bafika indwangu esayikade ngophikanda kodwa yona ingekho. Mina-ke mangiqhubeka ngishumayela ngithi yikho la madoda esicinde ekusena ethi asishukule ngoba sifika indwangu sokuphikanda.
thina sababhikosi evukileyo ngemeseji yomvuko ethi umhlangano usegalile. Samemezela lokho ukuthi umhlangano usegalile. Mangishumayela ihili liyangamuka. Mangishumayela wena ngehili shabuka phakathi. Ngiyashumayela ke ngizomazini uzosithoba maseqeda ukushumayela. Lalela ayihlangene nathi le yanto ngoba letha sibange emasontweni ayiveli kithi. Ivela kulaba bafice ngawo. Thina safika ingeniso safika inkosi yathi inkosi ithi mbani mthandela madoda engangwabisile ukuthi akakashintshi lutho. Akuphinde bamshafosa babosi bosi ufuna lana ngisho manje ngiyaqhubeka noma sengithumela abafazi kodwa ngisawabisa lawo madoda ambani sifasane ngiyowalanda ngiyawafuna. Isabathi unini isabathi elibi sabatha engenathemba yabande eJerusalem udisappointed even imdwaqo ubune amahlanzi esuthu okade ngene eJerusalem ehamba phezulu kudumela idonki akade ligibeli uchabinduna yekhulu ukuthi wafane phela. Umuntu disappointed isabatha elibi. Lithi iBhayibheli mfokanzana la ifunda khona basebekuthana basebenze njani bathi bazocelebrate ukuthi uNkulunkulu wabo omkhulu unikele esandleni sabo isitha sabo esikhulu uSamson. Lithi iBhayibheli amakhosi onke amaFilisti ayelapho ngoba izulu lisuke selifuna ukubachitha abantu liyabaqoqa. Kusho uDavide uthi mayifuna ukulungisa izinto uyabiza izitha mase ngihleli ebese ngidlalela itafula. Akakwazi kunamameleki angakwazi ukuwaphefoma engakababizi bahlangane ndawonye. Lithi iBhayibheli benze njani zabo bazo celebrate ikhalithi ngalo khona phakathi uzoshelela lendinqo lithi iBhayibheli bahlangana ndawonye beso celebrate ukuthi isitha sabo esikhulu sibanjiwe. Yisabatha ngifishi babengazi ukuthi ngesikhathi bembamba bemkhipha amehlo abanqamu nawangipha babengazi ukuthi noma emqopholotini amehlo kodwa ikhanda likaSamsoni lisebuye. Lento yokuthi lisebuye ithi kunamathuba senamathuba sekhona into enenzeka sekhona
ungayisenga noma yini ngoba it's not the end of the road. If the head is still there, I'm trying to look in line. Ukuthi your head is still into abangayazanga njengoba ukubi kangaka inwele zakhe siyahluma empilweni. Mhlawumbe naleyo ngihlala uyizwa yokuthi lezi inwele zihluma noma sisempilweni. Mhlawumbe naleyo uyizwa mhlawumbe wena mawubanjwa uboshwa cabanga ukuthi sephelile ngawe, kanti sinohlobo lweyinwele ezihluma noma sisempilweni. Lithi iBhayibheli base behlangene ku-auditorium bamlanda uSamson bathi akeze azozidlalela. Lithi iBhayibheli bambona bambukeza bahleka bajabula bathi nangu uSamsoni isikhwaga esikhulu. Uma eza uSamsoni kuza impumputhe awumadoda ufola amanoba usobanjwa abafana ngezandla. Wadayizela ngabona emehlweni ethi umnyango ukuphi, athi nanku umnyango lakhona wangena uSamson. Lithi iBhayibheli wadansa uSamsoni amaFilisti onke asha izandla ajabule ejabulela ukuthi uSamson uyadansa. Uma ethi uSamson ngisondeze imfikeni engingazindlu bacabanga ukuthi ukhipha iqayila sokugcina. Kanti siyahluma lezimwe sekuyisabatha njani, kanti siyahluma lezimwe ngoba lezimwele ziyahluma. Umthetho wazo zinwele ekuhlumayo ma esondela. Lithi iBhayibheli wayibamba le mayibambe kubese ufoka amanoba zibuyile inwele zakhe zihlume ekhanda zihlume engalweni zihlume eswini zihlume emqolo zihlume ithweni zawuphume izwanini. Mayibambe ifika uqala wayizwa ukuthi iyangena le walula isandla wabamba eswini wayizwa ukuthi nale iyangena futhi wayisaqothela. Adansa amaFilisti ashaya idibana adikwila phansi athi siyabuya-ke manje ngishesana amehlo akakaza kodwa ey'nsikeni nangasenenga ey'nsikeni. Ashaya idibana ashaya ipasapasa ashaya ikwaito achayisa ashona phansi wanyuka uSamsoni wachayisa mfokamhlamvu adikwila phansi wanyuka uSamsoni wayibamba insika babuka langa baphala izini wayibamba sakakala kuye ibhubesi imfokamanowa yabuya naso. Bacabanga ukuthi kuyaphela ngoSamsoni wayibamba wabhanaza wadabisa ikhanda wadabisa izulu. Wadabisa ikhanda wathi kube kanye kube kanye Thixo angise namaFilisti ngingafileti ayifone ikhaya ubufa zawufa wedwa
ukufa kungenamsebenzi, ukufa ku-useless, kusho izitha zakho zisale ibusa emhlabeni. Samson wayibamba izitha wageba. Wamamaza amaFilisti, ekhulisa amashampeyini, eshaya amaglasi, ethi ayikazi bebikhipha mnandi kanjena. Babekhulisa amashampeyini, eshaya izandla beshaya khwena, yageba into kaManowa. Yathi angife uNkulunkulu, angife, kodwa angife. Likhona ilodi yedwa wabuya nayo auditorium, inyawo zaphela phezulu, ikhanda laphela phansi. Wabuya nayo auditorium, waphuma ebhalkoni, okuhleli kuya amakhosi, yafona yashona phansi, wazalana isayidi, wazalana isayidi, yabuya wonke ngayo, yashaya phezulu. Manowa, ubesilakithi madoda, lalani Manowa, letha abafowethu bayofika, bazothatha ithambo lami, yalala yathi tshantshwa nazi, yalala phezu kwayifubaza amakhosi, amaFilisti, yalala phezu kwayifubazawo, yashaya ngesibongo sayo, phezu kodagoni, yathi edagoni, ngiqedile nawe, ekugcineni kwensuku zami, zonke izizukulwane ziyoba basisandla sikaSimakade, ngiyofela nabesifazane bashumayela ngodaba lwami lokuthi asangiphelile. Babuya naboSimakade bahlumisa ingane yalala phezu kodagoni, yalala ihleka, yathi thank you Lord. Lithi iBhayibheli abafowabo behlobo zonke bewulanda umzimba wesikhwama. Anizwa yini? Sike bakhahlela amaFilisti, bakhahlela amaFilisti. Angithakho umuntu ozonwaba laba ngoba baphelile bona. Awuzwa wena, akekho phela ozonwaba laba. Kufa amakhosi, kufa induna, kufa amakhansela, kufa imeya, phelile laphana. Uyithethelile into kaManowa yayisiyalala, yathi bosala bebona akekho ozonwaba amaFilisti. Ukujabulisa iBhayibheli yikho liPawulo ukuthi wehla abafowabo bazomthatha phakathi kwedumbu zamaFilisti, engezi ukungcwatshwa umuntu, ngoba onke amaFilisti ayiphelele kwi-auditorium, nabafazi neyingane namakhosi neyikhulu, waqeda uSamson. Angiyeke manje isabatha wonke umuntu ucabanga ukuthi uphelile nebandla likaKristu. Wenzama sebelikhohliwe ivesi la uJesu wathi khona mayinhlamvu yesinaphu iwele emhlabathini ingafi ihlale iyodwa, kodwa umisa ithela izithelo eziningi. Abanga ukuthi kuphelile ngebandla likaKristu, kanti ibandla liyaqala ngoba langeke liqale mayingawelanga emhlabathini. Ngaso kwalentombazane enculayo ithi yawuyawela embewu ishonele ngishoyini noma ngishona kunye uphuma eceleni, kodwa ithi inkosi mayiwela emhlabathini ingafi ihlale iyodwa, kodwa mayifa ithela ithelo esiningi. Isabatha. Amen. One of your son may fall izolo emazwini isikhombisa. Uthi umfana wakho ilift yafike yabanjwa.
paradise. Hayi Nkosi yami. sala wena. Ngiyabonga. Sala phezulu. Yesisu lazo. Sala phezulu. Awu madoda. Yo. Yangena le sisizulwini. Yangena Hades. Yangena be-celebrate njengamfilisti. Bethi kubanjwe isithi esikhulu. uJesu waseNazaretha. Kazi niyezwa yini? Yangena be-celebrate eHades. Bethi kubanjwe isithi esikhulu. Salomuso uJesu waseNazaretha yayisingena lento ezulwini into ephishiye ephumeni amazi ukuthi yephethe kodwa yangena eHades besathi bayacelebrate besiyababingelela ithi ukhona yini la omileyo mayikhona akeze kimi aphuse wabaphisayo kulomthombo akasoze yabizi anjokon yabizi phansi Hades athi ufuna ukuphuma ngiyaphuma ngihamba ufuna ukuhamba nawe siyahamba siyaphuma kodwa babe celebrate becabanga ukuthi kuphelile ngiyathabela funela no, stuff some let's come in. No, look shumay. Stuff is coming, no, something go glad. Makhulumo ya uNkulunkulu wapikeli ekhuluma noDavid uthi noma ngasukuma umuntu acibishele ngicibishono ngeke akwazi ukugwaza okumphefumulo wakho ufihliwe emshukulweni kaSimakade ezweni labaphilayo la imphefumulo yabalungileyo uNkulunkulu wathi imphefumulo yabalungileyo isemshukulweni ezweni labaphilayo yonke imphefumulo yabalungileyo isemshukulweni uthi uJohane ngabezwa belila lesikhathi ukuthi ngathi siyadonsa wase kuthathwa esinye sezambatho bambozwe altar bathola ngabe ngisakhala duduzelani nilinde lapha bayakhuphuka abangcwele bayeza bazonjoyina kodwa imphefumulo yabangcwele isemshukulweni yasivula indwangu ke leyakithi ezulwini yayiqoqa imphefumulo yabavumayo bangena ngaphakathi komshukulu yayisiubamba umshukulu iugoqa kodwa imphefumulo izulu liyanele esandleni sikaJesu lonke nje izulu seliphelele cabanga ukuthi kezwa lonke liphelele nathi sonke ithi lena enye ingane zakho ma efika nabo wathi indawo abanayo anithi izingane ngilalela zonke mayishumayela wathiwa labo fika nabo azikho inhlalo zabo bazohlalaphi yathi inkosi ningakhathazeki nezitulo zenu laba bazohlala kimi indawo yabo yokuhlala
kaNkulunkulu uthi uJohane ma alibona iphakade uthi uJohane angibonanga isibani ekusini ngoba uqobo lwalo lisibani somusi abese ethi angibonanga futhi ithempeli kuwo ngoba inkosi uNkulunkulu uqobo lwayo ithempeli lomusi mase befuna ukungena ethempelini bangena kuyo uThixo bese bedumisa lesiphakama yanyuka nabafumileyo yanyuka nabo yanyuka bayifika lapha phezulu sica amakhosikazi oMaria wonke lady simsheshela fika uMaria okwakhishwa kuya amadimoni amaningi uyakwazi ukubona uMaria umpostoli sasafika khona kwathiwa la kusekhaya edolobheni kwathiwa lo Maria ukuthi kuthiwa uMaria Magdalena yigama ledolobha langakubo iMagda idolobha lakubo uMaria Magda mayigijima ethi uyayibamba inkosi yathi ungangibambi tisibali iBhayibheli lami alongivumela ukubhala iBhayibheli uzongikhikhisa izulu iphethe umshukulu onemphefumulo ungangithinti Maria hayi manje awungiyeke ke ngiye baba kusho inkosi ithi ngiyeke msanyuka ngoba iphethe umshukulu iphethe imphefumulo yaMiriam iphethe imphefumulo yabafowethu oDanyeli iphethe imphefumulo yaMishaki iphethe imphefumulo yaBantwana yaJosefa ebayisa liyashoda nakhona ukuthi ngabhala ukuthi njengoba yayithi ungangithinta ngayi baba yayigodle imphefumulo ingafuni ukuthi ichithe bese yenyuka mayenyukela kuyise ifike ithi the assignment is done. Mana kuyovalelisa bazosala be-confused lapha cala ubuya lemuva kuyovalelisa ayisibuke ithi mayifika ifike bethi kanti kwenzakalani kuthiwa yafikela emhlanganweni owayengekho kuThomas uThomas bayengekho mabemtshela ukuthi inkosi ivukile wathi akwazi ngoba isifike yakubeka iparadise ngoba uJesu wathatha abaphendukayo wasethatha iparadise likayise elehlukanisa nokusondelana nezihoko wayiselenyusa elisa uyise akusekho umuntu okholwayo ofa ehle kodwa bonke abakholwayo bafa benyuke. Amen. Oh Jesus. Abeka abaphansi abakholwayo. Kasta abaphansi abakholwayo bayenyuka. Awuthinte mshmayela uma isibuya ibisithindizeni masibekho masiyafika uThomas mayifika uThomas thawuloda awukholwa noma ngishilo lungileke sondela faka umuntu la isandleni sami izulu phela isilibekile isiyathinta ngoba inqabile ukuthinta inqabiswa ukuthi khona abantu bakhohlileyo ithi faka umunwe esandleni bese ufaka isandla ohlangothini bese uThomas ayawufaka umunwe afaka isandla ohlangothini lithi iBhayibheli kuyavala abazalwane wayesekhala uThomas wathi awu Nkosi
noNkulunkulu wami. Yathi Nkosi awuTomasi khona ngoba usubonile babusisiwe abasehadini. Ngoba bona bakholwa noma bengabonanga lutho, behlelo daleni etendeni izulu lina, kodwa babusisiwe abasehadini kunawe ngoba bona bakholwa noma bengabonanga lutho. Babusisiwe eChristian Center ngoba bona bayakholwa noma bengabonanga lutho. Isabathi umbuso uyacelebrate, ucelebrate ukuthi kubanjwe isitha esikhulu. Kuthiwa loyo muntu wawudisturba kakhulu umbuso wobunyama kakhulu. Babamhlamvu mhlayivusa uLazaro. Labo bantu bathi uthela lithi iBhayibheli basebefuna ukulala nayo uLazaro, bethi bafuna uqeda ubufakazi ukuthi uLazaro uvuke ekufeni. Manje uma ubufakazi, manje uma becelebrate bathi lo wavusa noLazaro wavula amehlo empuphuthe, wavusa indodakazi kaJayiro, loyo ufile. Kubanjwe isitha sethu esikhulu, uJesu waseNazaretha. Kodwa kusasa ekuseni sibe sikabelela sithi uMagdalena washesha washumayela neme ethi ngiyibonile iNkosi isikhulumile nami, sithi ivukile iNkosi. Baselebrate into engekho ngoba iyonandi imphefumulo iyanyuka. uJesu wavuka ekuseni. Asivale mama celebrate njalo becabanga ukuthi usuyahlulwa izulu lisenzoqala into entsha. Njalo mayisitha sakho sicabanga ukuthi uyahlulwa, kuyaphela ngawe. Izulu liqala a new chapter, lishintshe ama-levels, liphakamise likise phezulu. Simakade lona uNkulunkulu esimkhonzayo abakhe abehlulwa abaqedwa noma bangabaphi umhlangano ngawe kodwa izulu. Siwuthule likaJakobe, asiqedwa thina sihlabathi sika-Abrahama, silingana ney'nkanyezi esibhakabhakeni. Akekho umntwana amandla okusiqeda njalo imbuso yomnyama. Uthi uPaul sicindezelwa ngazonke kodwa silinye, siyashawa kodwa sihlali phansi ngoba singabanga uNkulunkulu. Madoda uThumika umfana wakithi sesimnethile, athi mayivuka entena athi ungethabi ngami isitha sami ngombona ngwini ngoba noma ngwini ngiyovuka. Angibonge igama likaJesu. Thina singabavukayo in our closet siyahluka. Inwele zethu ngomlwane in our closet siyahluka. Singashawa sibuka yiswe, sikontsholotwe amehlo akhishwe, kodwa in our closet our hair will grow again. Inwele zekhanda lethu siyahluka. I go to Valley to my Benechaba umshayeli kodwa hayi ukuthi sizophela. Asipheli our
xa ukhulume nawe uthi maye lithi iBhayibheli siyanyuka njengeenkosi. Lithi iBhayibheli akuhlawumbe siyahluma njengemsedari, simile sitshalwe emagcekeni omuzi kaSimakade. Asishazwe ubusika, asishazwe izinqubeko, siyahluma. Ukuhluma yinto yethu. Siye sihambe ngeyimoto zibuye zisiphelele, sihambe ngeenyawo. Ngesikhathi sisematekisini imoto iphelile, awahe sibe nemali, sibuye sinabina imali, ama-akhawunti ethu akho zero. Ngesikhathi ako-zero, we grow again. Sibe sinala ngesi, sibuya emqashweni. Ngesikhathi sisemqashweni, we grow again. Inala zakho siyashada, sibuya sidivorce. Ngesikhathi sidivosiwe, we grow again. Sibuya sivalwe. Ngesikhathi sinabahlalokazi, we grow again. Layo akhawunti iyabuya nemali ngoba lesilwane. You will see no budget, but my hand will grow again. As long my heart is not in me, my hand will grow again. Kaya may panasama uso. Ang saan siyang kibalog iisip na matagisi. But my hand unayonto kuyo ngoba inwele zakho ngeke ihlume masingamunywanga. Lento yomunye kwaso inikeza ithuba lokuye zihlume futhi. Ukhuluma kwisimo uthi sisazoba nathi. Xa ukhulume uthi sisazoba nathi. Masishaya amakhanda ethu abheka phansi. Ngesikhathi abheke phansi, inwele zethu siyashula. Ngesikhathi uboshiwe usejele, inwele zakho siyashula. Babemhleba umfaka Manoa kwakuseyimpumputhe. Yes, amehla wekho kodwa inwele zakhula. Ngenxa ukuthi amandla akhe ayiseyinweleni, wayethi mayeyibambe eziswa ezongamaseli akhe qina. Athi khona into eyenzeka emzimbeni wami maye naphejele enzengazi ukuthi udlala ngalento ukuthi uyiphumputhe, ubanyathela ngokuthi akaboni. Kanti ucheck-a istrength ukuthi amandla ami akuphi katheni. Abeseswa neyibosho sizophindezela umfungangana wena phumputhe ndini. Kanti check amandla usifake i-lipstick intwana Manoa ithi luyeza usuku because my hand ojele bamsakazele phama angawi phansi. Athi hayibo iyabuya le uma ngishawa iphama angawi phansi. Khona into eyenzekayo kanti inwele ziyahluma ngoba imlokhu ethinta umzimba ezibuyabulala emzimbeni. Athi ngesikhathi ngingalobu boya nganginamandla ephubesi. Abesethi la ngimnyathelile mayithi sola mphakamise ngesandla sodwa ambele phakathi kuyaxolisa. Kanti ucheck istrength ukuthi amandla ayabuya yini.
angazi ukuthi usathane benzeni kuwe, angazi bese ungivaphe kangakanani, angazi isabatha elibi phezu kwempilo yakho, but isilwane sefuru. Phakamisa isandla sakho, vula umlomo wakho, uthi Nkosi ngiyabonga ngentweni eshumayo. Labosha osana unakhathana kosetho unikhathana baba unakhathana babosa babosathani babohaya nikosetho tandaza asiziyashuma asiziyashuma